Non malom Karbi Anglong arlo Karbi Anglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Ronghang Kichari bomahut kuti pharo isi kichopang lima puthak kedam tang chitini phaing kore ser kebarni Congress Rachari asong atumehin pen Kheroni Mondo Congress asai hemalong kache song asai kiding Chief Minister Special Package pen nangkipali kuti pharo isi atangka kichopang lima puthak penanganani pen Karbi Anglong arlo kaprek adi malong pen Congress Rachari asong atum kache song la pen bangso puthak CBI inquiry padovek nang jipu kehang padopon Bangso kache song pen pache tondun si West Karbi Anglong Kheroni Mondo Congress asai hemalong tame penangan Congress asong aphan ke kroyarat la pen West Karbi Anglong Youth Congress atum pen chilang si ingtang kring pen kache song padupon La bangso kache song ajay megalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Amipi ke kai asai dengpon Bangso asai ki deng ahut EPCC Kongchon bang Apurba Bhattacharya, West Karbi Anglong District Congress Committee Amaipu Singh Teron, All Assam Youth Congress Working President Poristo Roy, West Karbi Anglong Youth Congress Committee Amaipu Agostini Hi, West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Amaipi Karing Phangchopi Ben Kedang Lok ke Ongdong Atum Chitongdun. Bilang Thomas Council, Alang libo pen Samson Singh pi pen Singh Terang SPM, alang tunggu Karbi Anglong Thomas Council atau Karbi Anglong ane Dr. Kasar Nikil Hisbu asul itu man district ini. Hana suhut, hana tu council pusi dulu, jila lo. Nona bangke alang lipilo kini MS Karbi Anglong Thomas Council. Aru kita man teglong nili teglong hal kurang deh bang cekan udah kurang deh kena hal petrol pump ta Karbi Anglong Autonomous Council MS Karbi Anglong Autonomous Service Center sulong cekan bang cekan ho सब हे को नॉन बैंक नि पुहाला जे प्राइम मिनिस्टर किसान सबना योजना बैंक असो बैंक के उंगलोंग अला एमएस एकने कार्बन ऑटोमस काउंसिल गोसोल सी काउंसिल के फार्म बनाई गोसोल काउंसिल के फार्म बना गोसोल सी लाकी इंडस्ट्री को Rasi laso bangke coknya lang di sponsikoran tu kinai, anis kita punya clear dak nai, laso tangka lak kuti proksiran, lakri kita thomra suri kita thomra tangka, ahok pattern mas nasi gikima, ma bhasi laso kamuni tamen, lato maru kiduk kisan bunode, kene sai keti ki bunode, sai keti ki tumu marka, ma sai keti ki kau tina kamuni tangkima, dakai cuma tak benar betul, aro alang Kidamtang Pharokre Sirke Praphoke Brahini Aningkan Ru Samson Singh Intira Pen Khor Singh Terang Alang Litum Ahin Pen Siksidola District Kimrang Pono Bonta Piniani Anabangke Kosonse Farm Kapinchong De Lopusi APCC Kongchon Bang Apurba Bhattacharya Pen Ningje Pon It is very shameful 1952 Prothom Samsung Ingti Dangoria Aru Amar late Khorsing Ingti Dangoria sorry Khorsing Terang Dangoria Neptittot Karbi Anglong Autonomous Council গঠন হৈছিল 6 শিডিউলৰ আধাৰত প্ৰথমটো অনুষ্ঠান কাৰ্বি পাহাৰৰ উন্নতি আৰু উন্নয়ন তেতিয়া এখন জিলা আছে সেই জিলাখন এতিয়া এটা ফাৰ্মলৈ পৰিণত হৈ গল প্ৰধান তেওলুকৰ বিজেপিৰ এমপি বল্লভ লোচন দাসে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কিষাণ সম্পদ যোজনা আঁচনি কোত কেনেকে আবণ্টন দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰা কোনে কি ধৰণৰ ৰাজ সাহায্য পাইছে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হেতুটো কংগ্ৰেছে দিয়া নাই সরকার বিজেপিৰ প্ৰশ্নকৰ্তা বিজেপিৰ আমি কেৱল আঙুলিয়াই দিছো যে ইসকা ভি জবাব দেও ইয়াতকে লাজ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা থাকিব পাৰে নে যে মহান কাৰ্বি পুৰুষসকলে কাৰ্বি আলঙৰ উন্নতি আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে যে কাৰ্বি আলং অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰিছিল তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই ইয়াক এতিয়া এটা ফাৰ্মলৈ পৰিণত কৰি দিলে Kheroni Pen Mohantiron Karbi Anglong Live